Poštovani sugrađani, predstavnici lokalne samouprave, dragi gosti. Dobroveče i dobrodošli na Međunarodni festival Svetske asocijacije folklora pod nazivom Zlatne zvezde i Svetska folklorna zvezda koja se po prvi put organizuje u Leposaviću. Naša misija je da unapređujemo odnose između nacionalnih federacija folklornih grupa u različitim zemljama, da povežemo narode koji prezentuju svoju kulturu folklorom i da naš kraj, Kosovo i Metohiju, predstavimo gostima iz različitih zemalja širom sveta u pravom sjaju. A gosti ovog prvog festivala folklora su folklorni ansambl Mezdra iz Bugarske, folklorni ansambl Galeli iz Izraela, zatim folklorni ansambl Roata de la Runk iz Rumunije, muzičko-plesno i pevačko pozorište iz Vijetnama i folklorni ansambl Cuixumes dos Pinos iz grada Orense u Španiji. Molim vas da ih pozdravimo jednim velikim aplauzom dobrodošlice. A aplauz, složit ćete se, zaslužili su i organizatori ove manifestacije, naši vredni domaćini, Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića. Dear citizens, representatives of local self-government, dear guests, good evening and welcome on International Festival of World Association of Folklore under the name Gold Stars and World Folklore Stars, which is organized in Leposavić for the first time. Our mission is to advance relations between National Federation of Folklore Groups in different countries, to connect people presenting their folklore and to present our region, Kosovo and Metohija, to guests from different countries worldwide in the right glory. Guests of this first festival folklore are folklore ensemble Mezdra from Bulgaria, folklore ensemble Galeli from Israel, folklore ensemble Roata de la Runk from Romania, music, dancing and singing theater from Vietnam, and folklore ensemble Cuixumes dos Pinos from city Orense in Spain. Please to greet them with a great applause. You will agree that Folk Society Kopaonik, our hard-working host, deserved applause as well. I pre nego što pogledamo prvo predstavljanje, zamolit ću da nam se obrati predsednik privremenog organa opštine Leposavić, gospodin Zoran Todić. Before we see the first performance, I will ask Mayor of Leposavić municipality, Zoran Todić, to address to all of us. Poštovani prijatelji, dragi moji sugrađani, časni oci, uvaženi gosti, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama i što imam priliku da vas sve pozdravim u ime opštine Leposavić. Dear friends, dear citizens, dear guests, it's a great pleasure to greet all of you in front of municipality of Leposavić. Na početku želim posebno da pohvalim Kulturno-umetničko društvo Kopaonik, koje jednim ovakvim događajem pravda svoje postojanje i svoje uspehe. In the beginning, I would like to say nice things to Folk Society Kopaonik, who by this event justifies their existence
and their success. Jer oni su, pronoseći ime naše opštine širom sveta, prezentujući sve ono staro i izvorno što je kroz vekove proisteklo iz duše našeg naroda sa prostora čitave Srbije, By presenting the name of our community around the world, presenting everything old and originality which through centuries was coming from the soul of people from the territory of the entire Serbia, they proved and showed that the state of Serbia is defended and loved, a time i pokazali i dokazali da se država Srbija najviše brani i voli upravo ovde na Kosovu i Metohiji. In that way, they show that Republic of Serbia is defended and loved the most right here in Kosovo and Metohija. Koristim priliku da im čestitam na ovoj izvrsnoj, mogu reći i vrhunskoj organizaciji. I take opportunity to congratulate them for this excellent, I can say outstanding organization. Međunarodni festival folklora je sigurno najveći kulturni događaj održan ne samo u našoj opštini, već i šire. The International Festival of Folklore is the most important event held not in this community but why? Jer ovo je prilika da kroz folklor, igru i pesmu predstavimo čitavom svetu našu bogatu istoriju srpskog naroda. And this is opportunity that through the game and dance we present our rich tradition and culture. Takođe imamo i priliku da vidimo i upoznamo kulturu i običaje drugih naroda. Also we have opportunity to see and meet cultures of the other people. Stoga je naša radost još veća, jer su je uveličali mnogi članovi kulturno-umetničkih društava iz Španije, Vijetnama, Izraela, Rumunije, Bugarske, Kipra. Stoga, u ime opštine Leposavić i u ime svojih saradnika i u svoje lično ime želim im srdačnu dobrodošlicu. Our joy tonight is even greater because we are not alone. Here are members of our society from Spain, Vietnam, Israel, Romania, Bulgaria, Greece, Cyprus, Italy. Because of that, in the name of the Leposavić Municipal Assembly, on behalf of its employees and in my own name, I wish them hearty welcome. Takođe, sa nama su večeras i predsjednik kao i board IGF organizacije koje takođe pozdravljam i želim im dobrodošlicu. Also, I greet the president of IGF board here who is present with us tonight. Neka ovaj festival zlatnih zvezda i svetskih folklornih zvezda bude prilika i mesto gde će se roditi nova prijateljstva, nove veze među bratskim narodima. That this festival Golden Star and World Folklore Stars be an opportunity and a place where a new friendship will appear, new connections among people, and it's up to us and to all our citizens. Jer cilj svih nas je da sačuvamo tradiciju, da sačuvamo običaje od zaborava. And it's aim of all of us to save tradition and values. A na nama je, dragi moji sugrađani, da u ovih par dana prikažemo i ukažemo gostima gostoprimstvo i budemo pravi domaćini, jer po tome smo nadaleko i poznati. And it's up to us and to all of our citizens during these days to show guests hospitalities and to be real hosts for which we are well known. Još jednom, hvala svim učesnicima, svim kulturno-umetničkim društvima i svim gostima. Dobrodošli u Leposavić i živeli! Once again, thank to all participants, all cultural associations and all guests. Welcome to Leposavić. Hello.
Svetska asocijacija folklora, zahvaljujući kojoj se i održava ovaj festival kao organizacija, osnovana je davne 1949. godine u Republici Francuskoj. Ona uključuje u članstvo folklorna nacionalna društva širom sveta i organizuje festivale na različitim krajevima sveta. Imam čast da najavim predsjednika ove federacije, profesora doktora Dorela Kosmija. The World Association of Folklore, thanks to which this festival is held, as organization was founded far 1949 in the Republic of France. It involves folklore national societies worldwide and organizes festivals in different parts of the world. I have honor to announce President of IGF Federation, Professor Dr. Dorel Kosmi. Dobar večer. Dear friends, I'm very happy to be here. Moji prijatelji, ja sam veoma srećan što sam ovde. IGF is one big world organization and have now 55 country member in IGFs. Treba da znate da organizacija ima 55 članova u sebi. I come here together with the IGF's board and I'm very happy because I found here one very nice town and very nice people. Došao sam sa IGF boardom i veoma sam srećan jer sam našao ovde veoma dobar narod. I think the folk and the culture is the best ambassador in all the world. Mislim da je kultura i folklor da su najbolji ambasadori u svetu. 300 people from different country come here to this festival. 300 ljudi je došlo ovde sa različitih krajeva sveta na ovaj festival. And after the festival, all the people come back in your country and can explain the reality from here about the very nice people, about this very nice town. Nakon ovog festivala oni će se vratiti svojim kućama i mogu da ponesu utiske o stvarnosti koju su videli ovde. I hope to this first edition here to the Gold Star and to Folk Star, it's not the first and not the last. Nadam se da da tradicija neće da bude prva ni posljednja ovdje. It's on beginning and I hope see you in the next time together with other much country from all the world here in your town. Nadam se da ćemo da se vidimo opet ovdje sa mnogo više zemalja u vašem gradu. Congratulations for all and in the name of IGF, I want to give one little gift to Mr. Major. Želim da dam jedan mali poklon predsjedniku. It's the symbol from IGFs. Znači simbol iz IGF-a. And about a little activity from IGFs, one DVD. I malo o aktivnostima IGF-a. Thank you, all the best and congratulations. Hvala, sve najbolje i sretno. A poštovani posetioci, čast da otvori večerašnji program koji sa nestrpljenjem, verujem, očekujemo, imaće predstavnici muzičkog, plesnog i pevačkog pozorišta iz Vijetnama.
Ovo nacionalno pozorište osnovano je 1951. godine. U njemu se koncentrišu umetnički talenti iz cele države, uključujući prvi ansambl iz oblasti nacionalne i narodne muzike, plesa i pesme. Oni će nam izvesti program pod nazivom Zujan za Vijetnam. The honor to open evening program, which we expect patiently, will have representatives of music, dancing and singing theater from Vietnam. This national theater was founded in 1951. Art talents from all states are concentrating in this ensemble, including the first ensemble from the field of national music, dance and songs. They are going to perform program under the name Zujan za Vietnam.
zamolila bih predstavnika muzičko-plesnog i pevačkog pozorišta iz Vijetnama da ostane sa nama na sceni. I would ask representative of Vietnam Folklore Society to stay here in the stage with us. I naravno da pozovem predsjednika privremenog organa opštine Leposavić, gospodina Zorana Todića, da nam se takođe pridruži na sceni. And of course, to ask Mayor of Leposavić Municipality, Zoran Todić, to join us here in the stage. Hvala svima. Svi smo. Jedan poklon za vas iz Vijetnama. Veoma poseban. I moja punost. It was good. Here is one modest present for you. I sugrađani, Dear ja my vas molim citizens, za još jedan veliki aplauz za naše prijatelje iz Vijetnama jer su stvarno to zaslužili. I would ask for one huge applause for our friends from Vietnam, since they have been deserved that. Puno vam hvala. Thank you very much. Thank you so much, everybody. Thank you, thank you. Hvala svima. I pre nego da najavimo naredni ansambl, Before announcement of the next ensemble, iskoristit ćemo priliku da se zahvalimo onima we will take opportunity to thank to those bez kojih ovaj festival svakako ne bi mogao da se održi. without which this festival couldn't be held. Zahvaljujemo se Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, We thank to Ministry of Foreign Affairs Republic of Serbia, Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Kosovo and Metohija Office, Javnom preduzeću Površinski kopovi Obilić, Public Enterprise Površinski kopovi from Obilić, zatim Javnom preduzeću Termoelektrana Kosovo Obilić Public Enterprise Termoelektrana Kosovo Obilić, i naravno medijskim sponzorima, and of course to media sponsors, Radio televiziji Srbije, Radio Television of Serbia, Televiziji Most Television Most, i Televiziji Mir. and Television Mir. A na redu je folklorni ansambl Galilei iz Izraela. And now we have folklore ensemble Galilei from Israel. Osnovan je 1993. godine. Ovi mladi ljudi predstavljaju arapsku manjinu u svojoj zemlji. Aktuelni ansambl je prikupio slavu nakon osvajanja takmičenja u Dapki festivalu Sher Ahava Bedrv i oni će večeras nastupiti sa igrama Dapka Šamalija. Folklore ensemble Galilei from Israel was founded in 1993. These young people represent Arabian minority in their country. Actual ensemble became famous after competition in Dapki festival, Sher Ahava Bedr. They will perform dance Dapka Šamalija this evening. Sana
معه كريمة. شبع أيامها حين وطواحين ويا طير اللي طوى الصحراء طواحين السفر جنحو على فراقين ويا طير اللي طوى الصحراء طواحين السفر جنحو على فراق الأحباب يا ميزانا يا مع ملك العبقرية شاعر المجوز يطرب أهل الكرة الأرضية أبو عبيد الله عليك يا علي الله أسمع ملك الإحساس. اسمع كل التهاني والتحيات كلها تسجيلات الأمارة. أحلى موزع موسيقي يا أمارة والله والله
مين ويلي يلا حيوا جواد العرب حيهم نعم يا الله قول يا رب اسمع اسمع الحنية مع ملك العبقرية شاعر المجوز يطرب اهل الكرة الارضية بعدين اسمع الله عليك يا علي الله اسمع ملك الإحساس اسمع كل التهاني والتحيات كل تسجيلات الأمارة أحلى موزع موسيقي يا أمارة والله يلا يلا دب يلا حيا اسمع مين ويلي يلا حيوا جواد العرب حيهم نعم Zamolit ćemo sada predsjednika Zorana Todića, privremenog organa opštine Leposavić, još jednom da nam se pridruži na sceni. Once more, we would ask Mayor of Leposavić Municipality, Zoran Todić, to join us here on the stage. Naravno i predstavnika ansambla Galilei iz Izraela. And of course, representative ensemble Leah from Israel.
And we hope that you will return here again. Poštovani posetioci, na redu je folklorni ansambl Roata de la Rung iz Rumunije. On je osnovan 2010. godine u okrugu Bistrit na Saud, a od kada je nastao ansambl je prerastao u profesionalno društvo i izvodi tradicionalne plesove iz različitih oblasti. Gosti iz Rumunije pripremili su igre pod nazivom Dans de Someș. Now we have folklore ensemble Roata de la Rung from Romania. It's founded in 2010 in district of Bistrit, Nassau. Since then, ensemble became professional society and performs traditional dances from different fields. The guests from Romania prepared dances under the name Dans de Codru. Uživajte! Enjoy!
Zahvaljujemo se predstavnicima Rumunije koji su nam odigrali igre pod nazivom Dans de Someș. We thank to representatives of Romania who performed the dance under the name Dans de Someș. A sada još jednom razmera simboličnih poklona. And now once more the change of presents. Stoga pozivam predstavnika ansambla Roata de la Runk iz Rumunije. That's why we ask representative of Romania to come in the stage. I predsjednika privremenog organa opštine Leposavić, gospodina Zorana Todića. And Mayor of Municipality of Leposavić, Zoran Todić. Thank you very much. Here you are. A mi nastavljamo sa igrom i pesmom. Folklorni ansambl Mezdra iz Bugarske. Osnovan je davne 1947. godine od strane radnika u fabrici Bahave u Bugarskoj. Broji oko 200 članova. U njegov sastav ulazi i prvi ansambl sa najboljim igračima, a večeras će nam se predstaviti igrama Trakijski tanc. Folklore ensemble Mezdra is from Bulgaria. It's found in the far 1947 by workers in the factory Bahava in Bulgaria. Ensemble counts 200 members. It's composed by the first ensemble with the best players, and they will present themselves by dance Trakijski tanc this evening. Yo voy para allá. ¿Cómo va a ser? Si no te cabe.
pozivamo predstavnika folklornog ansambla Mezdra iz Bugarske, call representative for folk ensemble from Bulgaria, kao i predstavnika privremenog organa opštine Leposavić gospodina Zorana Todića, and the representative of municipality of Leposavić, Mr. Zoran Todić, to join us here. Here you are. We hope you will come again. Hvala još jednom gostima iz Bugarske, nastavljamo sa programom. Thanks once more to the guests of Bulgaria. Folklorni ansambl Skejšumes dos Pinos iz grada Orense u Španiji osnovan je 1994. godine. Istaknuto polje delovanja ovog ansambla je organizovanje međunarodnih manifestacija. Dobitnici su brojnih nagrada i diploma. 2013. godine u Beogradu na festivalu Svetske folklorne zvezde osvojili su nagradu za folklornu izuzetnost. Predstavnici Španije nastupit će igrama Xota de Jose i Muinera do Minho. Folklore ensemble Cuyeximus dos Pinos from city Orense in Spain was founded in 1994. The favorite field of activity of this ensemble is organizing of international manifestation. They are winner of numerous prizes and diplomas. In 2013, in Belgrade, on Festival of World Folklore Stars, they won prize for folklore excellence. The representative of Spain will perform dance Xota de Jose and Muinera do Minho.
Još jednom hvala gostima iz Španije. Once more, thank to guests from Spain. Predsjedniče, još jednom da se pridružite na sceni. Once more, representative join us at the stage. I naravno pozivamo predstavnika folklornog ansambla koji je Šumes dos Pinos. And of course, we call the representative of Spain ensemble here. Ovo je da male su bili sa tradicionalnom muzikom i jedne novine o kulturi i turizmu. I ovoj CD je o mom gradu koji je najljepši termalni grad u Španiji. Hvala vam puno. Here is one modest present for you, like sign of attention. Thank you very much. And we hope that we will see each other again here. Hvala Leposavić. Poštovani posetioci, za kraj domaćini festivala Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića. Pozdravimo ih aplauzom. For the end, host of festival, Folk Society Kopaonik from Leposavić. Let's greet them. Ovo društvo osnovano je 1998. godine. Programom rada obuhvatilo je aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje tradicionalnog i kulturnog identiteta srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Njihov igrački repertoar sadrži 28 koreografija. Do sada imaju preko 1500 javnih nastupa u zemlji i inostranstvu, a trenutno broje oko 250 članova. Nastupit će sa igrama iz Kosova Polja pod nazivom Ja urani jutros rano. This society was founded in 1998. Activities from their program are aimed to keeping traditional and cultural identity of Serbian people in Kosovo and Metohija. Their dancing repertoire contains 28 choreographies. Up to now, they had 1,500 public performances in country and abroad, and at the moment, there are around 250 members of this society. They will perform dances from Kosovo Polje under the name Ja uranih jutros rano.
Iako su učesnici ovog festivala došli sa različitih strana sveta i predstavili nam svoje običaje i kulturu, večeras smo govorili svi istim jezikom, jezikom pesme i jezikom igre. Narodni običaji i ljubav prema tradiciji svog naroda okupili su nas večeras, a nadamo se da će tako biti i narednih večeri u nastavku Festivala Zlatnih zvezda i Svetske folklorne zvezde. Stoga vas ovom prilikom pozivamo da nam se pridružite i sutra u 20 časova u Centru za kulturu Sava Dečanac na svečanoj dodeli Zlatnih zvezda folklora. Although members, participants of this festival have come from different parts of the world to present their customs and culture, we spoke the same language this evening, a language of song and dance, national habits and love to traditional of all people gather us this evening, and we hope the same will be the following evenings, in continuation of Festival of Golden Stars and World Folklore Star. That's why, on this occasion, we invite you to join us tomorrow at 20 hours in Cultural Center Sava Dečanac for awarding Golden Stars of Folklore. Poštovani posetioci, hvala vam puno na pažnji i prijatno večer. Dear visitors, thanks for your attention and have a nice evening.